He taonga a te karere, ko ia te hōtaka kawe pūrongo tuatahi o Aotearoa i a pō. He pūrongo ka mahia ki tā te Māori titiro ki te ao. I know my wife and child they're scared of their home now. I've got a 12-year-old daughter. I'm not putting her in here. Te Karere is New Zealand's longest-running Māori news bulletin. We have the experience, the faces that you know and trust. Te Karere's reach stretches the length and breadth of Aotearoa, producing exclusive and original news stories that set the agenda. We're part of the TVNZ One News whānau, New Zealand's largest award-winning news network. Te Karere uses the latest in cutting-edge technology, state-of-the-art equipment, and the massive resources of TVNZ's library and research departments to be anywhere at any time. E kaupapa tēnei e kore pea e kitea anō, nō reira me tai mai kātika. Kei te hāpai a Te Karere i te reo Māori me ona tikanga, ko ia te kaiarahi i te whakaoranga mai me te hiranga mai o te reo. I tūtahi tātai, ngā kapa, ngā iwi katoa, te wāhi kotahi, anō nei e whānau kotahi. Te Karere is New Zealand's most watched Reo Māori program. Our Māori Worldview allows you to view the latest breaking world news in action through Māori eyes. Koru au moko anō e mahi ana I tana mahi. Hauri tonu tēnā kau, mō rātou kei kora. Te Karere tells your stories here at home from a unique Māori perspective. It informs and challenges viewers and has a diverse and vibrant team of all ages, led by senior and experienced journalists. We ask the hard questions in Parliament, out on the street and on the marae. Kei te whakapāhotia, kei te whakatairanga tia hoki e mātou ngā pūkenga Māori me ngā kōrero whai hua, kei ngā hapori, kei te motu, kei te ao whānui mātou. I tēnei wā, neke atu I te kotahi rau, rua te kaumano nā Māori kai konei e noho ana. Te Karere is accessible on all media platforms. Live at 4 p.m. as the nation's first news of the evening. Streaming live online, on demand, on all social networking sites, replaying on TV1 and TVNZ7, and available with live subtitles. To activate your live subtitles, simply dial Teletext 801 for analogue or Freeview satellite TV. Or for HD TV, press the subtitle button on your remote. Te Karere, trusted, respected, inspiring and challenging. Your Māori news.